Tatlo kadugang recovery sa coronavirus disease 2019 sa Western Visayas na record subong adlaw. Kaso sa COVID-19 nagapabilin sa 66. Si John Sala nakatutok. Santo sa COVID-19 case bulletin number 35 sang DOH-6, wala sa nagduga nagpositive sa coronavirus disease 2019 sa Western Visayas. 183 tanan ka mga specimen naging-test sa subnational laboratory sa Western Visayas Medical Center kag lunsay negatibo ang mga nangin resulta. So this is good news because we have 0 new positive and 0 repeat positive. And everything is negative. 181 new negative and 2 repeat negative. Tatlo ka bagong recovery naman ang nalista sa riyon. Sunday Western Visayas patient number 35, 74 anyos nga lalaki. Western Visayas patient number 43, 45 anyos nga lalaki. Kag si Western Visayas patient number 44, isa ka 59 anyos nga lalaki nga lunsay gikan sa Banwasang Kaluya, Antique. WB59, 31-year-old male from Saraga, Iloilo, has 116 contacts. So we cannot still establish who among the previous patients are his contacts. The information that we have right now is just the number or the quantity of close contacts at 116 or 116. For WV63, 28-year-old female from Haro, Iloilo City, close contact of WV66. And WV66, 48-year-old male, Arevalo, Iloilo City, close contact of WV63. For WV64 and WV65, they are both close of WV35 from Kaluya, Antique. Samtang ginahulat pa sa Department of Health 6 ang resulta sang PCR test ang 35 ka mga OFW ang ginkuhaan sang swab sample kahapon. John Sala, 1 Western Visayas.